Nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Amir wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ndetse aboneraho n'umwanya wo kwifatanya nawe mu izina rye ndetse n'iry'abanyarwanda muri rusange nyuma y'igitero giherutse kugabwa na Israel muri icyo gihugu. Perezida Kagame yashimiye uruhare rwa Qatar mu bikorwa by'ubuhuza bigamije gukemura amakimbirane atandukanye hirya no hino ku isi harimo n'ayo mu karere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu yagiye uruzinduko muri Qatar kuri uyu wa 12/2025 nk'uko byatangajwe na Village Urugwiro ku mbuga nkoranyambaga n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yageze muri Qatar nyuma y'iminsi mike icyo gihugu kigabweho ibitero na Israel ku itariki ya 9/2025 igambiriye kwivugana abayobozi b'umutwe wa Hamas bari Doha. Yakiriwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraiki mbere y'uko agirana ibiganiro na Tamim bin Hamad Al Thani Emir wa Qatar. Nyuma y'ibi bitero, guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo ibyamagana ivuga ko kurenga ku mahame y'ibanze agenga imibanire y'ibihugu biganisha ku isi itagendera ku mategeko. Byaragiraga riti gukinisha nkana amahame y'ibanze agenga imibanire y'ibihugu ni ibintu bibi kandi biteye inkeke kandi biganisha ku isi kubaho itagendera ku mategeko mu buryo butigeze bubaho. Ibibazo bikomeje gufata indi ntera ati nta shingiro bifite, ariko umuryango mpuzamahanga usa n'ushyigikiye ko bikomeza nta kubiryozwa. U Rwanda kandi rwakomeje ruvuga ko uburyarya ndetse no kurebera mu bihe nk'ibi by'umwihariko bikozwe n'abakomeye bishyira isi mu byago byo kwisanga mu mvururu n'ibibazo. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko Qatar ikwiriye kuba ishimirwa kubera uruhare iri kugira mu buhuza bugamije gukemura ibibazo bimaze igihe kandi bikomeye mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano ukomeye cyane w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari mu bikorwa by'ubukerarugendo n'ubwikorezi. Uwo mubano ushimangira icyerekezo u Rwanda rufite mu guteza imbere diplomasi y'ubufatanye bushingiye ku bwubahane, amahoro n'iterambere. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49% muri RwandAir. Uretse RwandAir, Qatar inafite imigabane ingana 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera, bivuga ko yishyuye miliyoni 780 z'amadolari y'Amerika kugira ngo cyubakwe, ku buryo rero nicyuzura neza kizaba cyakira abagenzi miliyoni 14 ku mwaka. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yatangaje ko ari gahunda yo gushyiraho politiki y'ikoreshwa ry'intwaro za nucleaire ndetse no kongerera ubushobozi igisirikare cy'iki gihugu. Yabigarutseho kwa 12/2025 mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru bya leta ya Korea ya Ruguru KCNA, aho yababwiye ko ibi bizatangarizwa mu nama nkuru y'ishyaka riyoboye iki gihugu. Ibi kandi yari yabigarutseho ku itariki ya 11 Nzeri ubwo yari yasuye ikigo cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'ikoreshwa ry'intwaro za nucleaire. Izi mpinduka kandi zigiye kuba nyuma y'uruzinduko uyu mugabo aheruka kugirira mu Bushinwa, aho yari yitabira ibirori ngarukamwaka byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 ishize Ubushinwa butsinze ubwami bw'Ubuyapani bigashyira iherezo ku ntambara ya kabiri y'isi. Bikekwa ko Korea ya Ruguru itunze intwaro za nucleaire, aho bivuga ko itunze nibura ibisasu bibarirwa hagati ya 15 na 25. Iki gihugu kibarwa mu bifite rero ibisirikare bihambaye, aho kibarirwa abasirikare miliyoni 4. Tuvuye kuri inkuru, reka mbabwire ko bimwe mu bihugu bibarizwa mu muryango wo gutabarana w'Uburayi na Amerika OTAN byafashe umwanzuro wo kohereza ingabo n'intwaro byinshi hafi y'Uburusiya mu rwego rwo kwirinda ko iki gihugu cyabatera kibatunguye. Uyu mwanzuro wafashwe n'ibihugu birimo Ubufaransa, Denmark n'Ubudage byahurije hamwe intego y'uko bigereho kongera intwaro n'ingabo hafi y'Uburusiya, ndetse biteganijwe ko uyu mwanzuro uzashyirwa mu bikorwa n'ibindi bihugu bibarizwa muri uyu muryango. Izi ngamba zose zafashwe nyuma yaho ku itariki ya 10/2025 Uburusiya bugabye igitero cy'indege zitagira abapilote muri Polonye ibarizwa muri NATO. Polonye yagaragaje ko nyuma yaho Uburusiya bohereje indege nyinshi cyane zitagira abapilote mu gihugu cyabo, bahanuye zimwe muri zo binateza impagarara mu bihugu byose by'i Burayi.
Hanyuma tuvuye kuri iyi nkuru reka mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ashimangiye ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufite uruhare mu bugizi bwa nabi bukorwa n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Raporo ya Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yasohotse tariki ya 5/2025 igaragaza ko ingabo za RDC na Wazalendo byakoze ibyaha bikomeye cyane mu burasirazuba bw'igihugu, birimo kwica abasivili, gufata abagore ku ngufu no kwinjiza abana mu gisirikare. Umuvugizi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Ekenge Bomsa yasubije ko abasirikare babo batakoze ibi byaha, asobanura ko impamvu bavuzwe muri iyi raporo ari uko basanzwe bakorana na Wazalendo ariko ngo sibo bayobora iri huriro. Yagize ati FARDC bavugwa gusa kubera ko bakorana na Wazalendo, ariko gukorana nabo ntibisobanuye ko tubagenzura kandi ibyaha byakozwe na Wazalendo ntibikwiye gushyirwa kuri FARDC. Umunyapolitiki Olivier Kamitatu wabaye Minisitiri w'Igenamigambi wa RDC yatangaje ko iminsi ntarengwa abayobozi bo muri Wazalendo bakomeje guha abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi ngo bave mu gihugu cyabo, igaragaza uburyo urwango rwamunze iri huriro rushobora kudindiza inzira y'amahoro. Kamitatu yagize ati ibihe ntarengwa by'amahano bitangwa n'abayobozi bo muri Wazalendo bisaba kwirukana abatutsi, bigaragaza ingengabitekerezo y'urwango itihanganirwa, isubiza inyuma icyizere cy'amahoro mu burasirazuba. Izi mvugo zishyigikiwe n'abo muri leta ati zenyegeza urugomo zigahurura kandi zigaharura inzira y'ubundi bwicanyi. Minisitiri Nduhungirehe yashingiye ku butumwa bwa Kamitatu yibutsa ko inshuro nyinshi cyane leta ya RDC yagaragaje ko ishyigikiye Wazalendo yivuye inyuma, nyamara iri huriro ryamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kugira ubugizi bwa nabi. Ati birakwiye kwibutsa ko leta ya Kinshasa inshuro nyinshi cyane yagaragaje ko ishyigikiye yivuye inyuma imitwe y'abajenosideri ya VDP Wazalendo, iratoteza, igahohotera kandi igatwika abofisiye ba FARDC b'abatutsi ari bazima, igatwika imidugudu y'abanyekongo b'abatutsi yose, igakongoka, igaha abana intwaro kugira ngo bice abanyarwanda. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo leta ya RDC ishyigikira Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR biganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi washinzwe n'abagize uruhare mu buryo bukomeye cyane, irenga igasaba akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kwemeza jenoside mpimbano. Tariki ya 9 Nzeri ubwo iyi raporo yamurikwaga, akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu abari bagahagarariye guverinoma ya RDC bagasabye kwemeza ko ingabo z'u Rwanda n'umutwe witwaje intwaro M23 bakoze jenoside mu burasirazuba bwa Kongo. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya Loni n'indi miryango mpuzamahanga ikorera i Geneve mu Suisse, Urujeni Bakuramutsa Manzi, yamaganye intumwa za guverinoma ya RDC azimenyesha ko gushinja ingabo z'igihugu jenoside ari ukurenga umurongo utukura.